በእውነት እኛ ዛሬ በመቶ የሚቆጠር ሰው ነበር እዚህ ቦታ ላይ እየጠበቅነው። ነገር ግን እንዲያለመታደል ሆኖ የእኛ አንድነት ብዙም የጠነከረ አይደለም። ዛሬ እኛ ቤት የገባው ችግር ነገ ሌላ ሰው ቤት ሊገባ ይችላል። ሁልጊዜም አንድነት ያስፈልገናል። 2 ዓመት ከ3 ወር ልጅ ከጎን ተለይቶ መኖር እኔ ነው ብዬ ልነግራቸው አልችልም። እጅግ በጣም ያማል። 2 ዓመት ከ3 ወር እኛ እንባችንን ጨርሰን አሁን ውስጣችን ደም እያነባ ነው የምንገኘው። እውነቱን ነው የምላቸው። በምን ሁኔታ ላይ እንዳለች ሃይማኖት አናውቅም። እህቶቿ ወንድሞቿ ሲጠይቁን መልስ የለንም። የሃይማኖት ብቻ መጥፋት ሳይሆን እህት ወንድሞቿ በጭንቀት ላይ ነው የሚገኙት። ብቻቸውን ሽንት ቤት እንኳን መጠቀም አይችሉም። ሰው ይወስደናል፣ ሌባ ይወስደናል ነው የሚሉት። ማነው የወሰዳት የሚለው ጥያቄ ብዙ ነው። ጥያቄው ብዙ ነው። ችግሩ ተወርቶ አያልቅም። ግን ወደ መፍትሄው ብቻ ነው መሄድ ያለብን። መፍትሄው አንድና አንድ ነው። በአንድ ላይ መታገል ነው። 2 ዓመት ከ3 ወር አልቅሰናል። እንባ ሊመልስ አይችልም። ወገባችንን ታጥቀን መታገልና ለመንግስት ድምፃችንን ማሰማት። በለሀብ ከመጣ ጀምሮ እንግዲህ እንደምታውቁት ሁላችሁ ምንም አይነት መረጃ የለም። እኛ ፍላጎታችን ሰላማዊ ሰልፍ የምናደርገው አሁንም ሻባክ እንዲገባ ነው። ምክንያቱም ሻባክ የተሻለ ቴክኖሎጂ ስላለ ሁላችሁም እንደምታውቁት በጋዛ፣ በሊባኖስ፣ በሂዝቦላ፣ በኢራን የነበሩ ጠላቶቻችንን እስራኤል የቴክኖሎጂ ባለቤት እንደመሆኗ መጠን ምን አይነት እርምጃ እንደወሰደች ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ከጉድጓድ ውስጥ እያወጣች ጠላቶቿ ላይ እርምጃ የወሰደች የተጠለፉ ወገኖቻችንን ያስመለሰች በህይወት ያሉትንም ያለ ህይወት የተመለሱትንም ሁሉንም ለሀገሯ መሬት አብቅታለች። በህይወት ያሉትንም ለቤተሰቦቿ አብቅታለች። አሁን አንዲት በእድሜ ህፃኗ ልጅ ሃይማኖት ብቻ ናት ተጠልፋ የምትገኘው። የ9 ዓመት ህፃን ልጅ ትምህርት ቤት እንኳን ልጆቻችን ሄደው ሲያረፍዱብን ወይ መኪና መልቷቸው ሲያረፍዱ ምን ገጥሟቸው ይሆን እያልን ምን ያህል እንደምናለቅስ ሁላችንም ወላጅ የሆናችሁ እህት ወንድም ያላችሁ ሁሉ ችግሩን ታውቁታላችሁ። አይደለም 2 ዓመት ከ3 ወር ልጅ ከጎን ተለይቶ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለች አናቅም። ወዳጅና ጠላቷን እንኳን የማታውቅ የ9 ዓመት ህፃን ልጅ በእስራኤል ሀገር ወደ 600 የሚቃረብ ሰዎች የጠፋሉ። ነገር ግን በእድሜ ትንሿ በእድሜ ህፃኗ ሃይማኖት ናት። ብዙ ምክንያቶች አሉ የጠፉበት። በእርግጥ በምንም ምክንያት ይሁን በምን መመለስ አለባቸው። የሃይማኖት ደግሞ ከቤቷ ውስጥ ነው የጠፋቸው። ከቤቷ ውስጥ ከመኖሪያ ቤቷ ውስጥ ያውም ጥበቃው ተጠናክሯል በተባለ በመርካት ቅሊጣ ውስጥ 14 ደቂቃ ማጥረሚያው ተሰርዞ እስካሁን ድረስ ማን እንደሰረዘው አናውቅም። እኛም የምናስበው እዚህ ላይ ሚስጥር አለ ነው የምንለው። ወይም ሃይማኖትን ይዘዋት ሲሄዱ የነበረ ሲርቶ ሊሆን ይችላል ያ የተሰረዘው። እና ወገኖች የምለው ነገር ምንድነው? አሁንም አንድና አንድ ልጃችንን እንድታስመልሱልን። አንድ ሰው ጉልበት የለውም፣ አንድ ሰው አቅም የለውም። አንድነት ኃይል ነው። እኛ የፖለቲካ ጥያቄ የለንም። የሃይማኖት፣ የዘር፣ የቀለም ጥያቄ የለንም። እኛ ጥያቄያችን አንድና አንድ ልጃችን ትመለስልን ነው። ሃይማኖት የእኛ ልጅ ብቻ አይደለችም፣ የሁሉም ህዝበ እስራኤል ልጅ ናት። ዛሬ እንደ አጋጣሚ እኛ ቤት ችግሩ አንኳኩቷል። ነገ ሌላ ቤትም ሊያንኳኳ ይችላል። ሁላችንም ነግለ እኔ ማለት አለብን። እኛ እንደ ተሸክመን መከራውን እያየኑ ነው። ችግሩን እየተጋፈጥን ነው። አንድ ሰው እጁ ተቆርጦ ወይ መኪና ቆርጦት ሁሉ ሰው ቁስሉን ከሩቅ ሆኖ ያየዋል። አይዞህ አይዞህ ይለዋል። ምን ያህል እንቅልፋት ወደዚህ ሲያንገበግበውና ሲያቃጥለው እንደሚያድር ራሱና እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ ወገኖቼ ሁላችንም እንታገል። ወጣቶች አዎ ትልቆችን ብዙ ትታገላላችሁ፣ ግን በቂ አይደለም። የኛ ኢትዮጵያ ነው ይሄ ፈተና። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ለኛ ብቻ አይደለም ለሁሉም ህዝብ እስራኤል ላይ ይሄ ፈተና። በተለይ ለኢትዮጵያኖች 170 ሺህ ኢትዮጵያውያን አለ እየተባለ የት ነው ያለው? ችግር ዛሬ በእኛ ብቻ ነው የሚያንኳኳው። ሰው በመጥፋት ብቻ እኮ አይደለም። ነገ እያንዳንዳችን ከአቅማችን የሆነ ችግር ሊፈጠር ይችላል። ያ ከአቅማችን በላይ የሆነ ችግር አንድ ላይ በመጮህ አንድ ላይ ድምፃችንን በማሰማት እግዚአብሔር ይመስገን
አገራችን እስራኤል የቴክኖሎጂ ባለቤት ናት። አሁን ጩኸታችን ቴክኖሎጂዎቹ ተፈቅዶላቸው ሃይማኖትን እንዲያዩዋትና እንዲመልሷት ነው። እኔ የከፋው ሰው ብዙ ያወራል፣ ብዙ አላደክማችሁም። ምክንያቱም ችግሩ ተነግሮ ስለማያልቅ አሁን አንድና አንድ መልእክት ማስተላልፈው ሻባክ እንዲገባ ቲኩ ለሻባክ ተላልፎ ያለውን የሀገሪቱ ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ልጃችን ከተጠለፈችበት እንድትመለስ። አዎ ያደክማል። የሚገርማችሁ እዚህ የቆሙት ኮሚቴዎች 2 ዓመት ከ3 ወር ከኛ ጋር ናቸው። ስራቸውን እየተው ልጆቻቸውን ሚስቶቻቸውን እየተው በክረምቱ በዝናቡ ብዙ ነገሮች ያሳልፈዋል። ነገር ግን ውጤቱን ያላገኘ ሰው ሊመሰገን አይችልም። አሁንም ሰለቸኝ ደከመኝ ሳይሉ እየታገሉ ነው የሚገኙት። በሞጨ ሻባት እንደምታውቁት በብርሸባ ሰላማዊ ሰልፍ አለ፣ በቴል አቪቭ ሰላማዊ ሰልፍ አለ። በሻባት ሁሉም ሰርቶ ደክሞ የሚያርፍበት ቀን ነው። ነገር ግን ብዙ ወገኖቻችንን እህቶቻቸውን፣ ወንድሞቻቸውን፣ ምሽባቸውን፣ ሚስቶቻቸውን፣ ባሎቻቸውን፣ ልጆቻቸውን ትተው በሚበሉበት፣ በሚጠጡበት፣ በሚያርፍበት ቀን ዋጋው ከእግዚአብሔር ነው ብለው እየታገሉ ነው። በሀይፋ ደግሞ ሐሙስ በሌላውም ከተማ ይቀጥላል። ይህን ሁሉ ትግል የሚያደርጉት ቀላል አይደለም። እኛ ዋጋ ከፍለናቸው አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ዋጋ እናገኛለን። እንዴት ይቺ ሕፃን ልጅ ጠፍታ ትቀራለች በሚል እንደ ወገን ተቆርቁረው ነው እና ሁላችንም መታገል አለብን። ይህ የመጣ ሰው እናመሰግናለን፣ ግን በቂ አይደለም። አሁን ይህ ሁሉ መስሪያ ቤት ዙሪያውን መጥለቅለቅ ነበረበት። טוב, שלום לכולם, נעים מאוד, אילן גולן, שמעתי אתכם מלמעלה מהמשרדים. אני יכול להגיד לכם שאתם יכולים להסתכל בפייסבוק ובאינסטגרם. אני עובד כל יום בין 2 ל3 שעות רק על הילדה הזאת. מדבר איתכם עכשיו, אני עם צמרמורת, ולא בכוונה, אני גם עם משקפיים, לא בגלל השמש. אז שתדעו לכם שעם ישראל איתכם. היחידות המיוחדות לא יכולים לצאת בפרסיה. מישהו פה אמר לי, למה הם לא יוצאים? למה הם לא מדברים? בגלל המקרה המיוחד הזה, ואני קורא לו אפילו הקטלני שקרה, לא יכולים עכשיו לצאת גם לתקשורת וגם לצאת אליכם ולהגיד, חבר'ה, אנחנו עושים ועושים ועושים. אז תדעו לכם שימים כלילות עושים, גם עם ישראל בכלל, בפייסבוק, בטיק-טוק, בכל המדיה האפשרית, פועלים למען הגעה והשגת הילדה הזאת. לכולנו זה בנשמה ובלב. יש לי נוסטלגיה עם העדה האתיופית. אני הייתי אחד המפקדים במבצע שלמה ב-91. היו לנו 30 מטוסים והבאנו 14,000 מהעדה היקרה והחשובה שלכם. שתבינו, וליפקין שחק שהיה מפקד הגדול של המבצע והוא נפטר מסרטן לצערנו הרב. אבל שתדעו לכם שעם ישראל בעניין, לא אומר לכם אל תעשו הפגנות, צריך לבדוק אפשרות לעשות את ההפגנות במקומות יותר חזקים, יותר טובים. לא יודע אם פה זה נותן... כן, אבל לא יודע כמה משמעות זה נותן. עכשיו, מה שחשוב, לא לחשוב בכלל, לא על אלימות, ולא על להתמודד פה עם שוטרים שבאים לפה ושומרים על הכביש, אכפת להם. ממש שעם ישראל ימשיך לעזור, ושבעזרת השם היא תחזור מהר, כמה שיותר מהר, לפה או לשם, רק שנמצא אותה פיזית. כי זה באמת כואב. אז בעזרת השם שיהיו בשורות טובות, ותמשיכו, אל תוותרו. תודה רבה לכם. כן, טוב, אני אתרגם למבוגרים רגע למה שהוא אמר, להתייחס. እሱ ያለው ምንድነው? እዚህ ጋር ነው ቢሮ ያለው። ሰማቻችሁን የመጣሁት ወደዚህ እና ብዙውን ጊዜ ከ2 ሰዓትና እስከ 3 ሰዓት ባላነሰ ጊዜ ውስጥ ስለ ሃይማኖት በፌስቡክ በተለያየ ሚዲያ
አንዳንድ እንትኖች ሰጣለው ነው የሚለው። ሌላው እነሱን አጠብቋቸው ልዩ መርማሪዎች ስለሆኑ ወጥተው መናገር አይችሉም እና ከነሱ ጋር ብዙ እንትን የለም። ያው ቤተሰብ ገብተዋል፣ አነጋግሯቸዋል። ሌላውን እንግዲህ ፖለቲካ ውስጥ ምናምን የገባውን ይቅርና ተስፋዬ ያለውን በዕብራይስጥ ለመተርጎም እሞክራለሁ። אבא תספי אמר, קודם כל הוא ציפה לראות קצת יותר אנשים, הוא קצת התאכזב, אכזבה שהיא בעצם, אנחנו הגענו לכאן מול 433 כי יש לנו סיבה. התיק מאז שעבר ליחידה עצמה מעל חצי שנה. זה אחד. שתיים, הוא אמר שאין לו איך לתאר את המצב שהם נמצאים בו בבית, המשפחה, בעיקר הילדים הקטנים. כל יציאה שלהם מהבית שואלים שאלות, לאן אתם הולכים? האם אתם מחזירים את חיימנות? יש מצבים שהילדים לא הולכים לבד לשירותים, תמיד מבקשים ליווי מחשש שמישהו יחטוף אותם ושמישהו ייקח אותם. הם מתמודדים במצבים באמת לא פשוטים. הוא התייחס למצב שהמדינה נמצאת בו. זאת אומרת, עברנו מלחמה, ישראל הוכיחה לכל העולם איזה עוצמתית היא, עשתה מה שאפשר לעשות. נכון לעכשיו, בקשר לחיימנות, שום דבר לא קיים. אין איזושהי תקשורת בין המשפחה למשטרה, אין איזושהי תקשורת בין המשפחה למי שאחראי על המקרה הטרגי הזה. אף אחד לא יוצר איתם קשר. חוץ משהיום באמת הפעלנו לחץ והכניסו את האבא ואחות ירוס לדובר של להב 433. ההבטחה שלו כל שבועיים תהיה איזושהי תקשורת. בכל שבועיים שהם יקבלו איזשהו מידע כלשהי. נכון לעכשיו הם קיבלו שוטר. היו דברים שחזר על עצמו. מה שכן, הוא מאמין על אחדות של הביחד. הביחד הזה מאוד חשוב לו. הציפייה שלו יותר ויותר אנשים שיכנסו למאבק, ובסוף נגע גם בקבוצה מצומצמת שמלווה את המשפחה מעל שנתיים. השנתיים האלה, אותם אנשים שהם צמודים למשפחה, יש מחירים שהם משלמים עליהם. אם זה הזמן, ואם זה כלכלית כסף, ואם זה כל דבר אחר. אז הוא לא יכול להודות להם, כי עוד לא הגענו לתוצאה הסופית, אבל כן הוא התייחס שכל מי שבאמת רוצה להיכנס למאבק הזה, חשוב אחדות ביחד. יש פה ילדה בחיים שאנחנו חייבים להחזיר אותה הביתה. זהו, אם יש לכם עוד מישהו שרוצה להגיד מה שיש לו על הלב,